Yo. Yes, foye mate. Motieni ning kumala me Uganda. Choli. Unutieni nga foye mate. Amero loko gima achiel. In fact Mario. Malubu ki kom lutela ma megwa ma katelewa. Ma achiel lutela ma megwa ma giti kome chawane. Owek leyo wi dana mai kare en. Owek leyo wi lutino. Un ki konyo wu, kar ma ki konyo wu ni, pe exposing kita un te atimone kare en. E wile buk ni ari adek me chi ma ke TikTok, ke Facebook, ke YouTube. En lano dana ma pe me tuku. Yes. Ngeni pe ka madante akare yene wen uni mo te okelo ne. Dok uni mo okelo. Ita na wile matres ma li piera yo piera de no ngayo ngat mo ne ni. Kano ni dante ka tiu ti ada nyo dante ka ber mabe. Ma ini gang ki matres ka jana. Be maraj do e wile ki factory. Wel ma yot. Apa ki wiye. Pa me lori mo gang tu kere. Ni do ke ye dan line dong. Ni dong ki nyut inde ti atimutich. Wek lano dano. Wek lano chuli. Wek lano kaka. Pora chwaka lok pangat mo lutela makiti tela may kar anyway. Ki ret lutela na weng lutela ni kon gi peke maraj madam. Kena kong ini bir kalan latin pala wor ma mogo no karpen bi mabeo loy wa in ma ko etika time ko mberi chamane. Nia awilo gimana kilen kilotena maxet. Oh amio maxet kilotena ene. Oh ko ti oh chungkan ke maxet linga. Ya ko ni pien ki bin donc exposing for the sake of your famous, for the sake of Korkimo, iti ki maxet ma libario ki mia beach. Ni wilo wendo na no ni la tela dong tiga tela. Kani unu tela mabe. Unu kelo kin mabe ki dano. Wilo maxet, wilo mattress, chulo school fees, kilok me school fees. Uno ngayo dano, uno ngayo la nyal. Kere unu pukel chan ki dano. Kaya ka unu mer na ti ki peka madano ti kar madano ti yene. Ni dok unu ngina no unu mer no na ki kom dano. So ana neno ne unu tela mauti acholi ko lok kon kit metimo jame umu kenne. An pora mer wa nan la tela mabeba. La tela mabe mer ku kelli dano gina pe nonge iria mone. Pora loko lokano yo. Kay ni chir book so kan weng way dukan mo kan book to tie. En book en lok in por me ting ni gang in bin ka bang ku dano. Kay ni ma chir town bot kan mattress dukan me mattress no tia di. Puto ke tiwen mattress do ke bin ka bang no ki dano. Ko bin je mo wara tinen kuno en raba ki kuno ngagi ne. Kono wa lokete kar en madanta do ka igang kwan ne. It's fine. No mio coin man knocking at money, make your money. But remember, mio mattress is not the solution to the success of someone. Now, can you name mio mattress? What is the next step? What is the next plan for the person? A mio chicken in a bichuro kwane na kwane tum. Kere mio mattress may can ki exposing niki bin a makchal or chung and a chung in yinga ya kwena or yinga. Any gina ini bir ka nyare ki wan enen ki yer mi timo ki yoni unu tele unu gok wi madi ba unu mero nyaro dan mara unu mero temo volo me kwi pada kwi bi mo ka bit pe kwi mati ba yaman kwi bi mo ka bit be any kwi ma do ka volda ki mattress en mat beti fake duplicate mano man no ma gina mo be pe en ini bin ka vola ki dano ka ni then unu tela unu yoti ka choyo kodi me chana ya choli unu tela ene utacho kodi me chana ya choli kayini mi roni la tin mone ku bet nyola nyuri pa tin mone ku bet ki kare me wilo mattress ki la tin ne ku bet ki kare me chula tin gan kwan ku mi maxet ki la tin ne ku mi kun ki mone ki la tin ba mi ne solution me no jame ena ye ene ke wan la tel tika telo tela ene ke wan la tel tika chungpe luake ene ke wan la tel tika riamo cham ki lobo ini umu cham ki pielo manien pot ma dunyi tu yin mi bin ka tokoneo ke wan ki gengo ko korpe da po ngoli kanyu ka chan no ko nyal lo ko men chan mu ken kum dano ka yin wan ni ngo yin tika timo gimo. Now the second point here kum joma kitia wan kitia mi chene ki dano. These are the true people magine tika choyo kum dum kuri chana ya chule
ka in miya chien ne in bi miya wach kom ka in miya chien ne in bi dealing anno kitiyo ti mukene ka in miya chien ne in blocking we are on echa permanent gi mukene remember chien ma in bi miya ni chien ma po bi loko kona kilo tin na kili kwayo na lokom chien ne ene ka in miro no miyo chien ne go down a group check it channel project sing dano why ni ba million achel en ba wan wa berga furu kale wa berga furu pamma wa berga furu kono nyim kine dono pe konywa na million achel en ba ana miyo botu wakilo kodi ma eneni ma olo kaki furo ki charro wego lutino wa kwano wego pe wa dori por mwaka ki mwaka wego pe wa limo chanto twal wego pe wa berlu lega twal wega wati uni otika supporting chato ki wilo ngom matiki katimi ya choli ni am chato ngom ki wilo ngom popi chiki ya choli because uni otika mi laziness kidano and uni otika blocking the success kidano and uni otika brainwashing dano and uni the source of the problem mati ko ya choli kayeni uno the current leaders mati ya choli lam what degi can you imagine you end up ikil wa t-shirt but amaran wa willo kali dazen me t-shirt amiyo ki dana ma ana keti keninge yin ki with the fucking mind for the willo t-shirt ma moi et tweet ken ni gangang ni ki lebe kere anga mo wa no chan ba wotie yama bon pe ki chomo bokeno no dana tuo ono dana pe bedo lotela me kare ene o timo wa kija kong chan ma do wano beru kedi ki wek do ko bet chan ma wa nen yo mir wenyo na ye pedo ki med chan kom chan ma tieni because kale wona ko mi gitati atime ko ya chuli kanye lo tela ma ya chuli gudo ni politik me ke lo chan aye pe politik me yemo chan ki ya chuli ya wang dok am pamitin ngati mo ku le wi ka mi cher ka chung ki dano ka exposing dano wan camera ne for the sake of ali piera bich nyo ali mia chien eno pe is not accountable. Ero tijo ke nem policy ma America ko na chere yubo or kidano ko na chere timu gimone kidano ko na timu gimone kidano beno ikin in kingan ma in timu gimone bot gini now lotel tika jingu kom kika wilo ambulance ka wilo ten ka wilo kom unyuti you are supporting talk it wo padan kingang kano umio kon kidano unyo mio positive way advice kidane na wa kitim kila kitani wako kel gini king dano no tingo da tuo ki otakan michwale odiat madit uno ngaya tingo liel padana ma mega moto ki odiat michwale kama mitin uno ngaya ka chene tie Owek choyo kodi chana ya choli Owek choyo kodi chana te der bot wakan wang no ti wana no kinen yo mo me jiko chato ngom jo mako wilo ngom madusu menen pa peti mabene umiro we reclaim it back wek ngom du king wegine yes jo mano pe gi chenne mako we no tino kwan gido karo ko be pen ko be don klaja bero rijal do dugo sina fo rijal gi be don choka dugo ma don ke mer chere jang kwan mir pe dok ni la nyodo ku chiru chat ngom aye ko chiru twal latin gang kwan latin chiru kwan bene ya jikine wati no bene pere gin wen gido displays no ngom pere no chene pe no kwan potum no gawen tie ujikiyo no tela ma ya chuli unu nen kong gi ne ana logo le bandri lo tela ma ya chuli un wen unti choyo kori chana ya chuli ujik choyo kori chana ya chuli wan wa mir ni ngom ma kong dom pe ki chare ngom no ka chare yam ki charo ngom mati town ki charo ngom mati center in fact ki charo ngom mati area mano at least ki ngeo ni chuk ki chato will team meye ero ko ngom mati we kin pin we deep in the village kitika chat ne those men ki warga me ngom iguni wen petit original wa LC1 ma petit kagame area mon eoni entika endorsing warga me we lo ki chat ngom pangat ma no area me won ngom eoni petit lo ka ngom un poti ka lubu ko lok eoni un ti ka lubu ko lok ni ki brainwashing dano ki miyo ki money bin kan ana wa cher kuja ana mir ni ka ini mir timo politique mama be onyo ini mir ko ni lo ka mabe jik miyo jamio mi ki dano pun menongo gima ini no mir miyo it gini kita ini no ka gini remember ne ti jo mo ken ma ko kwano ma ka piera bi jangej e kar ma unu kwano ma ka piera bi jangej ti jo mo ken ma ko no sponsorship ti jo mo ken ma ko no kon
ero sponsorship ma megi ki konyi peki exposing kodi matin unti mo kumanne remember ni kalam ki ka burma ine wil ki latin pala worni ba en peram we ko in inyuru latin pala wore lana wilo bu weng ne mer don ki nyuri wan kamer ni pen ini kel kalam ki buk ki ka burro ki latin pala wore ko wa woro twer padano wa woro twer padano ana logo ma chego lotela mati ya chuli wa woro twer padano wa yenyo yo me riemo chana ye mati ya chuli wa riemo chana ye me wa neno yo mo me kelo kit ma we ko chene ku beti china chuli wan po wa yeru me kelo ma tra ki gin ma ki maxet ki lutino padano un yam ki chulo ki tutu ma tek pe ki exposing un ko ma un ta exposing lutino padano ko kil ko kwan ko ni gineno ki acholi ko ki kwan gieo ni o me achiel ana no ni la tela mabe ku bin ku gudano ku kel ku bin fonjana ki program pagamente ku nen dano position ma dano tiyene un kati dano ti kar mate ku nen yu mi kwan dano ki position ewne dano ko chit to the next level ku nen kama no dano ti ka gor pa dano ti yo mir pa dano ti kwen en ki kel man unu timot kikan pick and play ewni konyo wa kengo lotela wa ulok kong po lotela wa ko ulok kong kid metela lotela wa Owek driving dano Owek teach ki volo pa dano tek loyo kida unta tikeni yo ba wano degi ni ba wano degi wa kwero alogo ene aneno ti wa joken wala bangale wiji chero ka makko lu dopamine la wore ka chiro ka chwali social media lu dopamine ne wa yam wa enbe puro nena malo do dit yini mi ka be ka viewing lu dopamine na min la wore ki wang chimi ni ya ene do dok me lobingi ene do dok me yenyo content ba me chira volo digi ma dan kin pin ni tika yenyo yo me ni na tela mabe eno ni gina raj ba ene gin maraj mer ki tiga da ana ngene lo mama na logo ni a logo ki vai ma ki chui chin o jigo exposing de mo kene o kai mi ko a chu bible bi wani gina chinga chamo timo pe wek chinga chu nge gina chinga chu timo pe wek chinga chamo nge manu no mit mi o bukki ken ki ka bur en ma tuchu be nge dwe arione imiti wilo we nge ni timo tim pe kwere pe tim ero pe mi chato dano walk with maraj do what degi don't want